Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар, саламатсыздарбы урматтуу окуучулар. Анда эмесе бүгүн биз өзүбүздүн сүйгөн макалыбыз менен баштайлы. Кыбыраган кырашат. Жөн жата бербей кыбырай берели. Бүгүн сиздер менен эки теманы өтөбүз. Мына доскага карасаңыздар, и, га деген мүчө качан кошулат, ын, нын деген качан кошулат, жана хаго деген качан кошулат, ушуну өтөбүз. Мисалы карасаңыздар, Ким Сонсеңним. Ким Сонсеңним. Ким мугалим. Бул сүйлөмдүн ичинде бирок эми грамматика менен башты оорута бербейли. Көптөрүбүз грамматиканы көп эле окуган эмеспиз, ошон үчүн жалпак тил менен эле үйрөтөйүн. Мисалы, ким жана эмне деген сөз сүйлөмдүн ичинде жазылса, анда и, га кошулат. Ким Сонсеңним и. Үнсүз тамга менен бүтүп атат, эм деген, ошон үчүн и кошулат. Ким Сонсеңними камнида. Ким Сонсеңним барат. Пак Сонсеңним ын омнида. А пак Сонсеңним болсо келет. Ын, нын дегенди биз башка бирөө менен салыштырып атканда, анын карама каршысын айтып атканда колдонобуз. Же болбосо бир нерсеге басым коюп айтып атканда колдонобуз. Карап тургула. Ким Сонсеңними камнида. Ким Сонсеңним барат. Пак Сонсеңним ын омнида. А пак Сонсеңним болсо келет. Андан кийинки өтө турган тема, экинчи тема бул хаго. Кыргызчадагы жана менен дегенди түшүндүрөт. Сораксан хаго чежудо. Сораксан жана чежудо. Кана эмесе баштайлы. 이것은 무슨 책입니까? 이것은 무슨 책입니까? бұл эмне китеп. 이것은 무슨 책입니까? бұл эмне китеп. 한국어 교과서입니다. 한국어 교과서입니다. корей тилин окуу китеби. корей тили учебниги. 한국어 교과서입니다. 한국어 교과서입니다. корей тили учебниги. 신문하고 잡지는 어디에 있습니까? 신문하고 잡지는 어디에 있습니까? газета жана журналчы кайда? 신문하고 잡지는 어디에 있습니까? газета жана журналчы кайда? 저 방에 있습니다. 저 방에 있습니다. тетиги комнатада бар. Бирок кыргызчада тетиги комнатада бар деп эле айтабыз. А корейчеде болсо сөзсүз 저 방에 тетиги комнатада 있습니다. бар дегенне чейин кошуп айтат. 이제 나갑시다. 이제 나갑시다. эми чыгалы. 이제 나갑시다. эми чыгалы. 좋습니다. 나갑시다. 좋습니다. 나갑시다. жақсы. чыгалы. 좋습니다. 나갑시다. жақсы. чыгалы. кайра башынан окуп коелу диалогту. 이것은 무슨 책입니까? 이것은 무슨 책입니까? бұл эмне китеп. 이것은 무슨 책입니까? бұл эмне китеп. 한국어 교과서입니다. 한국어 교과서입니다. корей тили учебниги. 한국어 교과서입니다. корей тилинин окуу китеби. 신문하고 잡지는 어디에 있습니까? 신문하고 잡지는 어디에 있습니까? газета жана журналчы кайда? 신문하고 잡지는
어디에 있습니까? газета жана журналчы қайда? 저 방에 있습니다. 저 방에 있습니다. 대디기 комнатада. 저 방에 있습니다. 대디기 комнатада. 이제 나갑시다. 이제 나갑시다. 에미 çıgalı. 이제 나갑시다. 에미 çıgalı. 좋습니다. 나갑시다. 좋습니다. 나갑시다. жақсы, çıgalı. 좋습니다. 나갑시다. 에미 көнүгүүлөргө өтөлү. Биринчи көнүгүү 하고 менен жана дегенди түшүндүрөт. Биринчи сүйлөм 신문, 신문, газета, 신문, газета, 잡지를 봅니다, 잡지를 봅니다, журналды көрөм, 잡지를 봅니다. эми бул экөөнүн кантип кошобуз? 신문하고 잡지를 봅니다. 신문하고 하고도 окутабыз, бирок 신문하고 билинер билинбес х болуп калат. 신문하고 잡지를 봅니다. 신문하고 잡지를 봅니다. газета жана журналды көрөм. Кийинки сүйлөм 사람, 사람, адам, 사람, адам. 차가 많습니다. 차, машина, 차가 많습니다. 차가 많습니다. машина көп. 사람하고 차가 많습니다. 사람하고 차가 많습니다. адам жана машина көп. 사람하고 차가 많습니다. адам жана машина көп. Кийинки сүйлөм 책, 기텝, 책, 기텝, 책, 기텝. 공책이 있습니다. 공책, 공책, 뎁뎁. 공책이 있습니다. 공책이 있습니다. 뎁뎁 бар. 책하고 공책이 있습니다. 책하고 공책이 있습니다. 기텝 жана 뎁뎁 бар. 책하고 공책이 있습니다. 기텝 жана 뎁뎁 бар. Кийинки сүйлөм 빵, 빵. ыйынып аткандай болуп айтабыз да, эки п катары менен келет. п, 빵, 빵, нан. 우유, 우유, süt. 우유를 먹습니다. sütты içем. 먹습니다 деген өзү жейм деген сөз да. Бирок корейцтер жейм менен ичемди аралаштырып колдоно берет. Кыргыздарга окшош да. Кыргыздар наоборотунан ичем дегенди аралаштырып колдоно берет. Суу ичем, анан тамак ичем. Тамак жейм деп да айта берет, бирок тамак ичем деп да айта берет го. Корейцтер болсо жейм дегенди суу жейм деп деле айта беришет. ичем деген мааниде. 우유를 먹습니다. 우유를 먹습니다. sütты içem. 빵하고 우유를 먹습니다. 난 жана sütты içem. 빵하고 우유를 먹습니다. 빵하고 우유를 먹습니다. 난ды жана sütты içem. Kийинки сүйлөм 옷, 옷, кийим, 옷, кийим. 신발, 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 붓 кийим. 신발을 삽니다. сатып алам. 신발을 삽니다. 붓 кийимди сатып алам. экөөнүн кантип кошобуз? 옷하고 신발을 삽니다. 옷하고 신발을 삽니다. анан бул жердеги бир нерсеге көңүл бурсаңыздар, мына от деп т менен бүтүп атат, анан хаго деп х менен башталып атат. от хаго дегенде от
타고 деп айтылып кетет. 옷 타고 신발을 삽니다. 옷 타고 신발을 삽니다. Кийим жана бут кийимди сатып алам. Бирок башында сиздер 옷 하고 신발을 삽니다 деп эле так айта бериңиздер. Анан кийин көнүп кетесиздер. Сораксан. Кореядагы аябай кооз тоонун аты. Сораксан. Биздеги Кыргыз ала тоо, же болбосо Күнгөй ала тоо, Тескей ала тоо дегендей бир тоонун аты. Сораксан. Чежудо. Чежудо деген Кореядагы кооз аралдын аты. Ал жака көптөр барып эс алышат. Курортная зона. Чежудо. Чежудога 좋습니다. 설악산하고 제주도가 좋습니다. 설악산하고 제주도가 좋습니다. 설악산 жана 제주도 жакшы. Экинчи көнүгүгө өтөлү. 이가 менен ыннын качан колдонулат? Мына ушул жактан байкап көрөбүз. Мына карасаңыздар, Ким 선생님, Ким мугалим, Ким 선생님 сүйлөмдүн ичинде болгондо и, же, га деген мүчө кошулат, аны өткөнбүз. Ким 선생님 М деп үнсүз тамга менен бүтүп атат. Значит, и кошулат. Ким 선생님이 갑니다. Ким 선생님이 갑니다. Ким 선생님 барат. Ким мугалим барат. 박 선생님은 М деп үнсүз тамга менен бүтүп атат. Значит, ын кошулат. Нын деген болсо үндүү тамга менен бүткөн сөздөргө кошулат. 박 선생님은 옵니다. 박 선생님 болсо келет. Бири-бирине салыштырып айтып атабыз, 김 선생님이 한국어 선생님입니다. 김 선생님이 한국어 선생님입니다. 김 무갈림 корей тили 무갈림이. 김 선생님 한국어 선생님입니다. 김 무갈림 корей тили 무갈림이. 존슨 선생님 болсо 존슨 선생님은 영어 선생님입니다. 존슨 선생님은 영어 선생님입니다. 존슨 무갈림 болсо англис тилинен 무갈림. Кийинки сүйлөм. 한국어 교과서 корей тили учебниги, корей тили окуу китеби. 한국어 교과서 о деп үндүү тамга менен бүтүп атат. Сүйлөмдүн ичинде, значит, га кошулат. 한국어 교과서가 있습니다. корей тилин окуу китеби бар. 한국어 교과서가 있습니다. корей тилин окуу китеби бар. 영어 교과서는 없습니다. 영어 교과서는 없습니다. англис тилинен китеп болсо жок. 영어 교과서는 없습니다. англис тилинен окуу китеби болсо жок. 듣기, 우구. 듣기가 쉽습니다. 듣기가 쉽습니다. 우구 옹어이. 듣기가 쉽습니다. 우구 옹어이. 말하기는, 말하기 сүйлөө. 말하기는 어렵습니다. сүйлөө болсо кыйын. 말하기는 어렵습니다. сүйлөө болсо кыйын. 말하기는 어렵습니다. сүйлөө болсо кыйын. 읽기, 오구. 읽기, 오구. 읽기가
쉽습니다. 읽기가 쉽습니다. 오구 옹어이. 읽기가 쉽습니다. 오구 옹어이. 쓰기 자주. 쓰기 자주. 쓰기는 어렵습니다. 쓰기는 어렵습니다. 자주 бол서 кыйын. 쓰기는 어렵습니다. 자주 бол서 кыйын. 사과, 사과, 알마. 사과가 쌉니다. 엑스, 쌉니다. 아르잔. 사과가 쌉니다. 알마, 아르잔. 바나나는 비쌉니다. 바나나는 비쌉니다. 바나나 бол서 금밭. 바나나는 비쌉니다. 바나나 бол서 금밭. Üçüncü konu ötölü jana деген сөздү колдонуп көрөбүз. Узунураак, татаалыраак сүйлөмдөргө өтө баштайбыз. Кабан, сумка. Кабан, сумка. Жамба, куртка. 잠바, куртка. 가방하고 잠바는 어디에 있습니까? 가방하고 잠바는 어디에 있습니까? сумка куртка qaysi жақта? 가방하고 잠바는 어디에 있습니까? сумка курткачы қайда? 가방하고 잠바는 방에 있습니다. 가방하고 잠바는 방에 있습니다. сумка куртка бөлмөдө. 방에 있습니다. бөлмөдө турат, бөлмөдө жатат деп кыргызча айтабыз го. бөлмөдө деп жооп болсо 방에 있습니다. 방, бөлмө, 방에, бөлмөдө, 있습니다. бар. кийинки сүйлөм 교과서, учебник, 교과서, окуу китеби, 교과서, 공책, 뎁텔, 공책, 뎁텔. 교과서하고 공책은 어디에 있습니까? 교과서하고 공책은 어디에 있습니까? учебник잖아, 뎁텔 қайда? 교과서하고 공책은 어디에 있습니까? учебник잖아, 뎁텔 қайда? 교과서하고 공책은 책상 위에 있습니다. 책상 위, stolдун üstü. 책상 위에, stolдун üstünde. 책상 위에 있습니다. stolдун üstünde турат, stolдун üstünde жатат, stolдун üstünde бар. 교과서하고 공책은 책상 위에 있습니다. учебник잖아, 뎁텔, stolдун üstünde турат. кийинки сөз. 호텔, 호텔, отель. 은행, 은행, банк. 호텔하고 은행은 어디에 있습니까? 호텔하고 은행은 어디에 있습니까? отель, 이제 메만카나에, 메만카나, 자나, банк, қайда? 호텔하고 은행은 어디에 있습니까? 메만카나, 자나, банк, қайда? 호텔하고 은행은 학교 앞에 있습니다. 호텔, 메만카나, 은행, банк, 학교 앞에. 우니버시티еттин астында. 학교 앞에. 우니버시티еттин астында. 있습니다. бар. 호텔하고 은행은 학교 앞에 있습니다. 호텔하고 은행은 학교 앞에 있습니다. отель잖아, банк, 우니버시티еттин астында. 식당, ашхана. 식당, ашхана. 도서관, 기텝가나. 도서관, 기텝가나. 식당하고 도서관은 어디에 있습니까? ашхана, 자나, 기텝가나, қайда? 식당하고 도서관은 어디에 있습니까?
식당하고 도서관은 어디에 있습니까? 식당하고 도서관은 건물 뒤에 있습니다. 건물 뒤에 있습니다. 건물 이마랏 뒤에 arkasında. 식당하고 도서관은 건물 뒤에 있습니다. 식당하고 도서관은 건물 뒤에 있습니다. 아시카나 жана китепкана имараттын аркасында. 시장, 바जार, 시장, 바जार. 백화점, магазин. сода борбору, цумга окшош, азия молго, же бишкек паркка окшогондорду 백화점 дейт. 시장하고 백화점은 어디에 있습니까? 시장하고 백화점은 어디에 있습니까? 시장하고 백화점은 어디에 있습니까? 바जार жана магазин қайда? 시장하고 백화점은 시내에 있습니다. 시내, шаар içi. 시내에, шаар içinde 있습니다. бар. 시장하고 백화점은 시내에 있습니다. 시장하고 백화점은 시내에 있습니다. 바जार жана сода борбору, 바जार жана магазин шаар içinde. 채소, 자실차, овощи. 과일, жемиш, фрукты. 채소하고 과일은 어디에 있습니까? 채소하고 과일은 어디에 있습니까? 자실차 жана жемиш қайда? 채소하고 과일은 어디에 있습니까? 자실차 жана жемиш қайда? 채소하고 과일은 냉장고에 있습니다. 냉장고, 무здатқыч, холодильник. 채소하고 과일은 냉장고에 있습니다. 하고 되는데 hızı uğurlar uğulbas болып айтылады. 채소하고 과일은 냉장고에 있습니다. 자실차 жана жемиш 무здатқычта. Урматтуу окуучулар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктадык. Мына өзүңүздөр байкагандай, бир аздан нагрузка көтөрүлүп баштады, оорлоп баштады. Улам кайра башына түрүп көрсөңүздөр болот. Мурда бир нерсени калтырып койгон болсоңуздар, мурунку видеолордон кайра көрсөңүздөр болот. Ошондой эле эгер бир нерсе керек боло турган болсо, өзүнчө сурай турган болсоңуздар, ылдый жака комментарий калтырып койсоңуздар болот. Жана ошондой эле мына WhatsAppка дагы жазып суроо берсеңиздер болот. Саламатта калыңыздар.